20 روز در باز بن سردستپێکردنا وەرزێنiyê xandinê lêjber dijwariya krîza darayî 112 مامۆستایان داخوازا مۆلەتا bê مووچەکریە vê yekê jî barê mamostayên dewam dikin girantir lêkiriye. تو نصابی تو ده 24 حصه یه فعلی بیجی 24 وانت هفته ده اگر هاتو جاو دلوانی ساکن مامۆستای زاخۆ هاریکار بنگلوان از بری فتره که چون من داخوازا مۆلەتا به موچەوەر کرد بو سالا که داخوازا چش میکردن لازم تو چی میلیون دیناری بدی چون که تا پیشینا خانو برای اول گرفتی باشه ما کم میلیون دینار هبانا از دا مۆلەتا به موچەوەر بگیرم. Pitiriya wan mamostayên daxwaza moletê kirin ne ji bo bêhn vedaniye belkû ji bo kirina karekê girantir e da ku nanê jiyanê bi dest bêxin. زۆربەی مامۆستایان بێژین کرێدارن ئەنی ئەvە تەتیەکی سلبی سەر ژیانە مامۆستایت کردن بجا مامۆستا مەجبورە سەر هەندێ ڕابخۆ بەرخۆدا شولەک دی شولەکی ji birî dewamê şûlek dî bikitin ji ber vê qeyrana darayî û gelek tetîr me hemî mamostaya kirî. Krîza kîmiya mamostayan li Zaxۆ bû demê çendîn salan e nehatiye çareserkirin. Ji bo î sal perwerda Zaxۆ pêdivî 800 mamostayan heye. Bû dagirtina vê boşayiyê perwerda Zaxۆ penayet bite bû wane bêjan. سر هندی راجع هم نه چه جور شاغره بمینن برای کوانه بیجه چون که ما جماره که باش مامۆستای در چوید کلیای تاین پیمانگاه تاین هم استفاده لوان کن تنیر نوان شاغره به صدت کن. لسنور قضا Zaxۆ نوتو 1000 قطابی دناوا 140 قطابخانه ده هنه. 4484 مامۆستا جی هنه. دگل 242 گریبستان. Digel vekirna dergehê qutabxaneyan dergehê daxwazkirina mûleta bêmûçe ya mamostan jî dest pê kir. Mamostat bêjin em neçarin. Qutabî jî qurbaniyê neçariya mamostan in. Xerîb Mecîd, NRT, Zaxۆ.